Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kum si penta ban kentiu ya ke yok kam yok jam jong ki samla u MLA ka mau kan row constituency uba bantedor lengdo hanne kasngi ula penlong ya ke jing ai jing hikai ni ka skill training program ha ke jinga trailang bat ka tanat donors bat ka textile ministry jong ka sorkar pedeng habakran ha kani ke jingalang belengkot na ka liang uba pensyai nong jeri usordar snong nong jeri ula ong ba ka jingwan kum kini ke jing ai jing hikai kan yarap bat kentiu ya ka yok ka kot haba ki nong jingok kai perthai ki wan chani ngi dei ban pendan kam kham tam ki toy ki badon ka sap kum ki banang ban shna jing shna bat ban than ki dei ban pendan kam knang ba ki nong wan jingok kai ki bawan sha ka ni ka than ki nyolat ban thiet ki tia ki ba ngi pen mi na ka leng ba ban dei dor obolong ru kwang san ha ka ni ka jingelang ula ong ba phila ban lengo balei ni khot ban penlong ya ka ni ka jing ai jing hikai hanung jrong Henry kadawa kadai hakapor banga job election ngala penlong ya ke jingalang hanung jrong banyakren halor ki kampen roy jong ka constituency baro kawai ban kanti ya ka kam jungo kai perthai na ka jinglong jong ka ni ka saudong saukun jong ka chnong knang ba ka perthai kan yo i na ka ta ka daw ka kam jungo kai perthai kadai kawai ka lat ka lenti ban ai kam ai jam ublei ulakarku ya ka jela jongi da ki jaka jungo kai ki ba internet ki ba ki pajba ki kwa hir ban wan jungo kai bat ban wan pej kai hi da la de nakalengo ba banjidor ula ongru ba ka jingku blei ka lech shaka donors bat ka textile ministry jong sorkar pedeng ki balas ngap ya ka ni ka jing kerpat jongi ban penlong ya ki ni ki program bat ki jing ai jing kai namar kalong ka bedon kampha ha ka jela jongi bat ngasngau kemen bak sorkar pedeng ka itu ya ka jela jungi bat ka bakong san ka dei bak itu ya ka mau kan row block kum ka wei na ki block ban sedang ya ka ni ka jing ai jing hikai shu la berabru da ka baong ba ka ni ka dei tang ka jing sedang na ka ta ka daw ngi wan ra ya ki nong elam kum usir dhan bat ka kun hun bakin ai jing hikai ya ki samla jong ka jela bakin kiu ha ki kam ki jam ka ba ki don kamau kan row constituency kalong ka constituency ka badon bun ki jaka jungo kai perthai ha ka jela bun ki brio na ka jela bat na ki wei bat ki jela chuan chnong jrong bat sa ki wei bat ki banta jong ka constituency ban wan pej ya ka jingmi jong ka sngi hanrei ka jingye ka dei na ka daw jong ka jing bombyang ki surap ngala persyang bat menta ngala yoi ya ka jing kala ki brio kelas dang ban wan chungo kiba hikitan kasap kiba yadai nakani ke department jong kasiri culture plus the viving kublai sigon sai sempat yakini kinong penyat yakini ka program kiba nakaliang chungau sudar senong kubang alatrang laslam ya kumgani ke program ba ngenyo kublai sigon nakaliang chungau amanda ba pilawan ra ya kene ke program ke ba kongsan ba haduk kata-kata boleh ngong di kumta ke ba kongsan kata-kata nama kum ba nakaliang jong iwei na girurang ba ibla pliang subhay na jong pi ilakan kendet ilamat kendet sipang kijingwan jong hitores hangai sesnong jongi te gawai na kaliang jonga sudah senong ubrang dairu karta ba naklut ba habidai ba kani kekam kejam bakum no ngile ban thaulat bagi kun samla jongi kin yokam yo jam bagi liang halong jom gejan bakum ba ipai mentai bagi lepet je kam sorkar kanu kalong kabaya hadu kata badio tedeleng ba kan ye jingwan jong kum kili agency kiba nakaliang jongi minister lawanra nakermen ba kani kakam kalong kabasiso kendat mo nganai nuksai pi habak turis kiwan sini ngide pendan kam yaki jingwan ke jongki boleh yo kumta mano baram kasap ke jongki bantan jingtan anuk saba kibanang bantan yaki ni kriya syang ikun menriau bapinang mandore ki daki sma mariang kibadan hari katai jungi yaki ni turis kibawan baginam like tli have come up with a training program
for skill development into textile, and handicraft, handloom. So this is an opportunity for people who are already into the same sector. Let's say the artisans, the weavers, etc. This opportunity is for the people to upgrade themselves, to take a step ahead. Whatever they are doing now, they can take it globally. First, to skill yourself, and then to deliver your things, your skill to the world. And the center, along with Minister Sir's advice, have selected this place. So you are so lucky, and we are really so overwhelmed to be in this place, such a beautiful place, and to train you people from here directly and taking your expertise, your skills outside will be both ways a win-win state for us. So I request everyone to come up and get yourself enrolled here and get the benefit of this training. This will be a full sponsored free of cost training program for 10 days, and a basic computer knowledge is required because this will be a digital program again, and 250 candidates will be selected for this, and after completion of the program they will be given stipend, and also grants will be provided from the central government to those persons for their entrepreneurial access. So I request everyone to enroll yourself and also get the benefits from it. And I myself am so happy to be here, such a beautiful place, and to take ahead in due course for the tourism purpose as well. I'll recommend myself to the center to give you people opportunities, chances in form of grants or development ways to promote your entire region, this area, in the tourism field. And Minister Sir has taken many steps ahead. Within a very short time, we hope the things will be implemented, and further also we wish this place comes up to a world-renowned tourism spot. And thank you so much everyone for coming here today and giving us a time. And later this training program, as the benefits and all, as I already told you, will really help you. And further to this, if the 250 people complete it, then regularly every month one or the other training programs will be coming ahead. Thank you so much. Good luck. Ila balingok balik khot apa nong jero. Namar nadakwa bang atrang dik-dik. Nadu kasnam ke beningkong. Bang job MLA. Ngapelong ya program baru ki department ki office jongka sarkar ka bi jongi. Ibulong kawai ke jingalang bang ni perkat kam perkat jam hang ni apa nong jorong. Ban promote yang ni ka tourism ka ba kata ka jinglong jong ka ni ka saudong sampun. Ba ka jing tenat jong ka ni ka jaka nang ba ka perthai ka ni. Namar ka tourism hang ni kisni kadai ka way ka ba pelilak plenty bani yok kam yok jam bani kamai bani penbit penbiang ila ka jong ka yeng kesem ba khamtam hang ni ka stiet ka bi ka jong ni bau bleu la kerku sisa la ai ngi yaki jinglong jingman ki jing tenat jong ki jaka hadu kata jadi kata kada ba yakini ki perlok ki buan na sabar na dali na asam no iki kabahang ngi pelong ngi apa nong jorong kini i ki jing tenat jong ka nong jorong ilaju ekran ba laju tu khana tong yang ini lek mentak ni baik shalom long komno bat baik ti sport long komno dia kini kepor ke beningkong ngasoban ai kublai ya i badeng bob i balong i nong kini ai chairman ya kini program ke jongi bat kumju ngasoban ai kublai kerpang khamtam ya ka dorbar snong jong ke snong nong jong kabala priang bat sa so bah hyper balingkot bah ta kajing pun bat i kongret ban penbaik ini program handai kham kerga bat i ong tawan ban pelong ini program apa nong jong Kublai sibun, saudara, ya ke jingklo ya jongpi. Kublai sibun ya ke jingkran ke jongpi. Bat nasoban ai kublai ya ke dorbar senong hi jong ke senong nong jorong hapok ke jingalam jongpi kum saudara senong. Ai kublai ru kumju ya ki nongkran nadu iba
Jeron iba la ai ya ka jingduai nak benta ka ni ka jingpok nak benta ka ni ka program ka jongi belabu so dari jingduai benginung klet yo boleh terkenal ngilong ni benta dari ka jingdon dekat jong boleh terkenal pangi ngai ku boleh kumju iba Colin ibla ai ka jingkran priang nak benta jong ilang baro bat ilong kiri orang ba sisa ibadon ga mensim banyakit banyaba banyatay nak benta kani kasnong bat kani kathai ko i jongi ngasngo ban penpau yang jing songu hamtam ya ka ministry jong ka textile bat kumju jong ka donors ministry kaba habreng ilpor balingkot banga late ban request nak benta bangin pelong gini kijat program gidon kami gini skill training program hapo ka state ka jongi kani ka skill development training program kani badon kam bahana mentagi nong sok silong i jongi hapo ka jela hi brokoi bat na sukumen ba kani ka jela jongi kelas ajit bat menta ka bang ko ban itu ibi sukumen ya bagi itu ya ka mau kenro siana di blok bandai ka waina ki blok ka bang sedang gini ka skill development training program hakani ke jela ka bi jongi bat ndai tang kata kani tang ka jing sedang bat hendrai nasngo ba ka bakongsan kadai hangi ka respons kalong gumno ya ladangin ya shimbenta ladangi kwa sisya bangin yo ya ta jing nang jing tip lani ngisuan tangban sukulut kai kapua hendrai ngakwa banong ipi bakum kani kalat kalenti hinum yo bat kani itu ipi kadai kejing terai sitom hapreng lang jongi mendai jongi lo pi habang ikot ai por balingkot lawan mut peni ya kejing terang bangin tip i bangin wat kumno bangin yo jangan toy naga benta ki skim iba sokar India kawan ra kani ka skim kam dai kawan ra ani tu ipi na state kani kawan direct na po Delhi bat kumbala batai mentan yapi bagi kena samla ki jongi nali gilong kemi kibaya don ne kasat kapang nagabenta kakam tanjan lani kakam rap lani kakam tan kriya handicraft kita ki baro ne kibatrai kam na jong kibabon kiliang in ayaka training bat kata ka training ka basi post ni pihak banwan man kasni ban pendap ya badala pila pendap ya kata training pinyo ya ka certificate but if you ya ka certificate pinyo ya ka stipend kaba Hajar Sanspa I think 2,500 no after 10 days training Hajar Sanspa pinyo kemlut kemset din rin superkat ng Hajar Sanspa lakot no kemen no tong pi kuwa Hajar Sanspa kuwa benang bentip na nakabenta kumno ban yang lajong kijat wa benang bantip kam den rai kataru balai banum naman ngitip bagini gibawan siya kanika kam ibadan gibawan gibabit bobian don gibawan gilongyi giba jenja dedai na takadaw nga sngoban penpawi gijing songo ngopi ya kanika scheme bala sponsor daka donors Ministry of Textile and NSDC but kumju nakaliang ka Northeast Handloom and Handicraft Development Corporation. Kaba kani tu ipi kadai kawai nag scheme kabangin yarap ya gibre jongi. Kawai dai bat ka livelihood mat ka jing tray ka jing kata jongi. Ibadok ibajin jat begini yang ngajong kijat. Bat kani ka program ngani tu ipi kadai ka program ka beningkom apo ka jala makia bangin pelong ni. Bat kamau kan raw kadai kawai nagbadan dokta. Bang sedang mentanang ni. Din kalian kejonga kumbangala keren mentan syakmat. Ngada kuah apalat bagi niki arspa asan pungut. Bagi numpele no ya kani kakabu. Sibet ndalawai kani kajingalang. Nginsa sam ki form bat pihak ban pendap ki form. Dan keren syai pilupang ni. Namar bang isya ni
Masih keren ya kawai. Bangi ting, bangi mia syai teng-teng, insya pun sutuk bakalaru. Hakipor mencuat gitu kena gi ong ba, buat ban le epik lu mia ting, ban le epik kat. Dai nam dai lah. Namar badan utau sik na don wei tam tep. Dalawan su adharu, ong umlong ni adharu. Nama budan utahi tahu tu suit bukan nom tu bangaru apa jui tembangan itu ipi tang kawai kanong rem ke jonga kalong banyarap ban kentiu ya kinong song snong jong ke konstitusi kami ban ai ya ke jingnang ke jingtip ke bapaka ban pentrai kam ya ke skim na jong ke balong simple ke ban let bet syaki nong song snong apa konstitusi kami today na takadaw ng ako abanong ipi sibet pindala pendap iki form gini gitai bat gani ka form bagin itu ipi kenang ba ya gani ka program ngin tulong sipos ngi nginumla ban tulong sini sinong jorong kala kham cengai ngin tulong no kham sajan ban suk kali kawan namar kini ginong hikai ti ini ki trainers ki ban wan na po silong kinwan ban hikai ti gini ki kena ki bawan ki jongi pat hangno ka jaka ka babiang tam ka balong center bagin wan bagin training ki dalam training ki lipai sia andala ka training ki yo certificate ki yo kata ka jingrap bat naladap ng tapat kanwan ka gran nakasokar India nakabenta panginthaw ya ki common facility center lani ki yung ki lom kinja yung anong no kini ki community hall nang ta kitar nakabenta ki jingdon kam jong kini ki kena coba pas ila bandon na padeng jong pi bakwa bangan lake ya ka housekeeping nakwa ban nang syapang ka tourism kani kan don lang kani ka program kibakwa ban thanjing than kibakwa ban tip haspang karap karyang hakani program download dan kai ka bapikwa pya ban pendap atau ka form ka jongpi nang ba pinyo ban lek ya kai ka bapi piman kai ka bamon ba kai ka bapikwa ako ka melsim jongpi sim ya kata kani ka jingwan ra jongang ong ipi kani kadai bangakwa bagi beriu ki jongi kinong song senong ki jongi umdai tang ba sutung kubi umdai tang ba sutung senyam umdai tang ba su rap saw lakut no lada don extra income na padeng kita kamdai ki cingkerku tong dai nam dai na te ha ka jugo por nga kwa bani tu ipipat hikan mau ke tu training ka ba ngikhat apo jongsha na ka banda ki kena ba ba kibawan bani kai thanjan ikan mana itu program? Na preng jong piang ni don gatuk ni kibawan. Hendrai ngaku apa dong ipi? Ba gatuk ke program. Kabang hikai ki kena kumdo bangin tanjan, weavers, na benda kitu kiba penan kami ki fly aid loom, ki loom. Bat ngani tu ipi kibaladap ban pendak, bat kibalasdang ban tanjan nya po constituency ke jong ni menta ki dai nang no kita. Ila ay yang ada ke jandu. Day nang tay na po yun ha. Kanarmot kila nang ban kanjan. Kila sedang ban nang ban tani ka giant pin, ka giant tawa, kila dap. Laagi mo siniti. Ba't ka ka extra income iki. Habalawan na lo. Lahat. Teng-teng takti bamjano tiano. Teng-teng sotay ban liglum kabadang kamsya. Slap. At hanjan no hiye. Kani ka giant nga dap arpanay din mga ladi ka ngayo di arajar yo di katsan spa manu bang ayay ndan ba ayay mang gidon kami ka jing tristom gidon kami tristom ginom la banyo ay jing job bangin long successful na jing ka jongi inong rak hab sya yung slap yung priya hanray ngong ipi don kam kinong plilat plinti don kam kinong pelilat pelilenti don kam kinong pelilat pelilenti pinum lah dai na takadaw ni persyang ni kani masuk komen ba mena kani ngawan sepo Delhi ngaw ipi abi kongret ni kendo ya ki kun samla ki jongi ki kena kasi itrai bat kata ka company undertaking jong sarkar India ke bangi ong invest India. Bat kita kena kasi angut tuan kendo inga. Bat kita kitray hapo India keleng kilek. Nakabenta
ban ikentiu ya kinong song snong kiba im apo ke jala India. Apo ke di India berapa? Bat katakan itu ipi kita ki kena be kendu bangi hadin mengilai keren yang mangin pelong ya ke program. Naga benta utu senrai la kadang. Baginwan ki beriu nabar baginwan apo state jungi manwan invest. Bat kita kemen hadu kata ta. Baka respon nakaliang kajungi kalong kapakaloy. Bat ikata ka program ni sa pelong. Kata ka di banong siapa Jante Hills. Baik nga nong ngay pitang gaway. Na po constituency jungi don gibagilek dadon kani ka expo hapo dali. Na mau belang keleng-keleng gidong gijaka. Isya ilay balira itu kitiar balide. Bat usle syaru syedun balira nang ni satay. Handa nga dito ipin po satay tang sipang lalod. Handa ngipat niya huri urahan ni ngimtit ya ka market. Nama ka marketing gari goy badon kamta. Udon we samla basyong hang ni khmat mentaban nga udah betebet bahag artis handicraft day na po tadan baba tu berakti bat kitian gibade hapo meklia emporium hapo prisbejar kibabon gide kijan tu samla bayang lejon kijan mundan bitu mundan betet bat nau kitiet katiar bandi hapo prisbejar gide kitiet arajar la ni khatsan spa kinade hang tai ya kitiar di basna nadu kiwat kisum daga ding sna adu tirot sing basna daga ding adu ki frame lai lai pujai ya kadun jong arula ite basna utai pa udi triple ya kador basna nanti tila dangila ban promote ko mi gini lanek manu badan hang ni badan sap ya kani kam na jong kam dai kijing menton kam dai tang hapo pasti jong andai sabare tidak nga takadaw aku apa nong ipin ni bakani ka jingtemu ke jongi kabangi kwa kalam bangin yo ya kita ki aspa san pongot bangin tre ni ki harkom ka babian ban daladap ong ipi kumno bakin yo pat ban peniar hangi ko konstituensi be jongi ban ai tening kala ba ikwe baka ministry jong sarkar India ling baka textile kanang sponsor kanang ai pisasyo yangi ling bakin ki parlok ki be don nang bangi ibu keloy ibu don gamen si mani island tiga mon tiga dia habawan ke development ngong ipi nihab dan sungtu nihab bentir kanong jerong ngan itu ipi usodar upun yang uang baba mlong syu te penailam no ka way ke public toilet sini denam dai soda namar ba kata kajingwan ki beri nabar ka mlong syu man resimis da Andai ngau ipi nakaliang kejungaling baka tourism department ngalabu ika scheme hone hapo nong jero kabahe ba dekikur na bagin penha bagin penitanat ya kanika jaga bagi kini keperlok menengala request bandeladap nang ni program minilay ban page ya kanika viewpoint hangtay hapo nong jero te flash nong baka jingi tanat yo kanika wa muat bat ahu benayu bala yang nagi penbaik bagi saudara bagin pelong ya ka paragliding competition kinwan gibreu na keleng perkai hang ni po nong jong mo sudah play itu ka video try play po YouTube don bahir nang ni bahir tapnya bahir itu kejan hang ni najrong nong jong play nang gitu jadi tenak jong cakap ini kali kespa ba tema kumno bagin pedan kami ka kade hang abi kumno bagin sumar ya kani saudang saukun kade hang abi ngai benut mau ipilada kani kawa ungat kalong kawa mu wa mkra tade kalong kejutum denam dai lah mensua apa ngidang kelung yong apa wa mkra yelek ban yusum nada bilakai ya sat menta binut ban sum wa mkra tidak ngom wa mkra kalong kumno ngidang kam pene saudang saukun environment gari gawai bokong santam bang i hidup si dagina ban le itang ini tu ifi gari spa tigri tingsuan jadi secekah jadi film dan kami Torres Sabawan usu Tietsha Ubisha Ubang ulit na cuma bu berat pisah be mending kawan sih kadai hanga api kumdu begini kalau lu mentatang parking berpilihan kali lu dan su lah dah kenawan kibre ni dan kam kumdu ban perkat sekamat pak ban promote susu ya kalau lu kata kadai kecing perbaik kata kadang ini kecing keren saat tadi apa kesam di ngai setai lah isak kayu bre Daigam day na kong mo.
Jika tourism ngong ipi mday tang bayo nong nang lailum nong jerong habak kiyo ka tourism hapo konsprensi yo nang lut baro nadu nong di puai nong desya adu bobet di bandung syumi ka por ngasngoban penpau nakaliang ka jonga sa sisin ya kadorba nong nong jerong kabala kloy ban priang bat pelong yang ni program bat khamtam ya pi kinongwan nadu kilong kami kilong kepa ikon samla isamla ini gilawai jongari bakajat kundu kami kepa ki habnang manhikai lagi jong ikon kiti ngai syarkai hagini isni jadi sio jong partai kemarin ada yang next kam baka konstituensi kami jong ini ikon samla jong ilong di bakongu ilagi jong ki mai kepa mana gini isni ilang dak ban ai ya ka awak sigi bapas ba 70% above iba yo e ka mak si tongin ajira manusia musila bangai i sisya barang bon di kena bulan wasta abon di kena iba lituli ikme pa gitrot yung mau din sya ya slap upya man penang basta ini jong kikon lada kikon gile kam kai no dalong stang jing jaw mak jit mi pa nabi om no na kam ne kata de kaniru ko piwan ang ni menta ngakwa ba nong ipi sya cita dan jaga training kepada siposi prinsip iuso cicok ini kiparlok kibai tray lang bangi kibai rap yang ngong ipi idai parlok kibalamat ya kecingnya iba persang ban peniat ya kani ke kampan ai kini training ibo kaya naga benta inong song hapo kali India ban benta yo ban yo kejat ban yo kejat hang ni hapo nong jerong next kam ba kani ke program kan long sisa ke jingjok nang bentar jongi Siddharth and Riku, I think you will be happy after you going back to Guwahati. But next time, if you want to come to this site, please let me know. We'll arrange everything because this is the beauty, the scenic beauty of Maukan Road constituency. Nanut banong kumta naman ng isi siya ka. Jingba beriu jongka konstitusi gue jungi kesyong pat hangapi kumno banang penitanat kumno banginan sumar dakaba ginong penjabo ya kilenti kisengkit ya kiwa kibatut bat kumju ke akor ke buram ke ribokong santang bat ke bakado wat jusya penbit wat jusya elam bakla ban supenting ban supen sme da manu ya ga hop ke jongpi ngong gari bakla kemawai kata nama kijongi ki beriu seni dang bon ya kata ka jinglong daya ong beriu kumdi kumtai lati ndrai kenmau ba pilih bentik ya ke sisa kenmau ladang iim tang para mangi kabyang bay kenmau bangi haban let sa sorro ya bania ikalenti sa sorro ya bania badan teng dan depang stong hablet cikwa tiru idon kam ya kay idon kami long di beriu betul boleh nang bau boleh nang kerku ini pun kerja boleh ide man sungutu idon hae kani ngan itu ipi gadai tang gading sedang bat ngangit kan limba gading tristom ngini tristom lang amtam nagaliang ikongret ibadon komensiam syamo kung ilok lajong ibadon komensiam menyerap na nga kuwi kurem ngamtip jong ki ameli yetre na metre ya tulun lang kumi ni kongret i don komensiam mabikwa ating ongan ya ilay lang iya lang nabiyong no na ha try bin sa sultanat iba yu ilang si kurem kumne mo way te kurem penri ila banri nawan beri rumah penri ngi bersangkap pala pangidon komensiam man syakri dire na ta kadaw bi kongret i tristom i don gajing itu itaw bat ini perlo don jing itu itaw lamangan ba menswa pangi persyang ban organizer ni program kani day tang jing sedang ngi bat inang haban le sibun kiwi pat di nakaliang ko nga amkwa suban pemjerong ni kajing kren ndai ngasoban ay ko play bilang baro sa lisok bulay ndor ni lang bat pi bat ngangit skam bagani ka kubor ka ban mi nang ni ka ba pinra siya po sinong gitaw bangilas dangi kani ka skill development training program kaban hikayi gibri bijong ni nakabenta bagin yang halagi jong kica bat ngakwa ba ni bala siya daladap kani ka training
Siapa usengi ki aspa sang tongut kindai pat kinong muna na benta kinong senang apa konstituensi bi chungi kam dei kon cukut kang balanang ila di ino hikai lah bag ninyo kami ojan gini parum pare gini bit yang lain apa konstituensi bi chungi kang ini kintin ki bakanja kublai sibun kublai syajan